Pazi, koljeno, koljeno, koljeno. Samo koljeno bodi, ne daj da te prevali. Pazi ruke, čuvaj ruke. To, prođi, prođi. Pazi, nemoj da te prevali. Idi gore, idi gore. Idi gore, Deni. Nemoj da te vuče, čuvaj ruke. Idemo, probijaj, probijaj. Probijaj. Idemo, probi ga, to, prođi. Idemo, kukove dolje, to, idemo dolje. Ne smije ti koljeno uvaliti, idemo. Ajde, od iza van. Prođi noge. Neka se pripreme borci. Prođi noge. To, idemo, ruši ga dolje. Preko 100 kg kategorija do 100. Zaj, idemo, ruši ga dolje samo. To, samo ga kukove dolje, Deni. Kukove dolje. Samo kukove dolje, idemo, kukove dolje. Kukove dolje, Deni. To, idemo, prsa na prsa. To, idemo, ruši ga dolje samo. Ne smijete gurat rukama. Idemo, kukove dolje, dobi bodove. To, ruši, idi u stranu. Odlično, imat ćeš bodove, bravo. Odlično, 3 boda imaš. Idemo sada, kontrola. Idemo, prolaz polugarda, idemo. Nemoj da te okrene samo. Samo nemoj da te okrene, pod ruke. Idemo sada, nemoj srljati samo. Prođi polugard. Tako je. Odlično, još 3 boda. Idemo, samo kontrola, Deni. Polufinala kategorije do 82. Idemo, samo kontrola. Uroš Jurišić. Napravi to. Filip Čudić. To, napravi 3. Samo ga kontroliraj. Vodi 6-0. Poziv na borilište. Polufinale kategorija do 82. Nemoj da se izvuče. Uroš Jurišić, Filip Čudić. Farsaj. Neka se pripreme. Nemoj da ti se... Marin Živić, Uroš Stomanović. Idemo za David. Ne smije pobjeći, ne smije bježati. Idemo, ispruči se. Odlično. 10-0. Borilište broj 3. Mateja Valjarević, Vedran Bunetić. Apsolutna kategorija.